បាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសួស្តីអញ្ចឹងយើងចូលដល់ជំហានទី2ក្នុងការរំលេចឲ្យចេញជារូបរាងអញ្ចឹងជំហានទី2គឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ការដែលយើងដាក់ពណ៌ឬក៏សម្រាប់ជំហានក្នុងការផាត់ខ្មៅដៃលោកគ្រូគិតថាដូចតែគ្នាទេវាអត់ខុសគ្នាទេដោយសារតែខ្មៅដៃគាត់យើងផាត់លម្អិត detail លម្អិតយឺតពណ៌ក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែពណ៌មានន័យថាបងប្អូនគ្នាត្រូវការលម្អិតដូចគ្នាដែរតែត្រូវការប្រើជក់មិនន័យថាបងប្អូនមិនអាចប្រើជក់ធំទៀតទេគឺបងប្អូនត្រូវការប្រើជក់តូចល្មមប៉ុន្តែចំណុចខ្លះក៏យើងត្រូវការលម្អិតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងចាប់ដើមលម្អិតពីចំណុចខាងលើទៅមានតែលោកគ្រូលម្អិតទៅលើចំណុចនេះខាងលើនេះអញ្ចឹងពេលនោះលោកគ្រូនឹងលាយពណ៌ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងការដែលយើងលម្អិតពណ៌គឺមានន័យថាកម្លាំងទឹកកាត់បន្ថយបន្ថែមកម្លាំងពណ៌បញ្ជាក់ឡើងវិញណាកម្លាំងទឹកកាត់បន្ថយបន្ថែមកម្លាំងពណ៌អញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ដើមយកបងអូនអាចយកពណ៌ដដែលហ្នឹងយកគ្រាន់តែយើងផ្ដាច់អក្សរទី1យើងអាចផ្ដាច់ស្រមោលមុនដើម្បីឲ្យវាឃើញចេញជារូបរាងមានន័យថាយើងយកពណ៌ក្រហមបូកបញ្ចូលមកវាចេញពណ៌រៀងពណ៌កម្មៅណាចេះលោកគ្រូនឹងកាត់ចំណុចនេះមុនគេចឹងកន្លែងនេះឲ្យវាងងឹតហើយយើងកាត់នៅក្នុងចំណុចមួយដូចគ្នាដែរនេះយើងបែងចែកនេះមកវាងងឹតចាំយើងថែមតង់បន្ថែមអានេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងអាចកាត់មួយជ្រុងទៀតលោកគ្រូនឹងដាក់ឲ្យធ្ងន់នេះហ្មងនេះលោកគ្រូកាត់នៅខាងក្រោមនេះនេះពេលដែលវាមានកន្លែងនេះងឹតទៅវាឃើញកន្លែងហ្នឹងវាផុសឡើងហើយទី1ឃើញទេវាមានកលៈកវាមានពលឺមានសម្ោវាដល់មកទៀតយើងធ្វើនៅកន្លែងនេះធ្វើនៅកលៈកន្លែងនេះកលៈកនេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវការធម្មតាពេលយើងប្រើជក់តូចពេលដែលយើងអូសយើងដាក់ជក់តូចវាអត់ទៅជក់ទឹកច្រើននេះដល់ពេលយើងអូសទៅវាអាចដាច់ទឹកអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែមបាននេះអញ្ចឹងចំណុចវាឃើញទេលោកគ្រូផ្ដាច់លេខនេះមកបងប្អូនអស់គ្នាអាចឃើញទៅលើការប្រើពណ៌នេះបែបអញ្ចឹងចឹងបងប្អូនអាចដាក់សម្ោកន្លែងហ្នឹងចឹងធ្វើពណ៌ដុតតិចមកយើងធ្វើសម្ោយើងដុតជាងមុនចឹងមានន័យថាហ្នឹងអាចដំណាក់កាលចុងក្រោយឬក៏ដំណាក់កាលទី2តាមដែលយើងកំណត់ទៅលើតុងពណ៌ទេយើងអាចដាក់នេះឲ្យស្រាដាក់ខៀវចូលមកចឹងកន្លែងណាដែលធ្ងន់ជក់យើងជាប់ពណ៌ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងដាក់ធ្ងន់ទៅរហូតកន្លែងណាដែលធ្ងន់មានន័យថា
ធ្ងន់លោកគ្រូលាបពណ៌ខៀវបញ្ចូលពេលដែលកាត់អក្សរបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទី1វាអាចប្រែប្រួលទៅលើទម្រង់របស់យើងអាចមើលករណីដែលយើងគូខុសយើងអាចកែអាហ្នឹងឲ្យហើយពេលដែលយើងផ្ដាច់អក្សរហើយគឺពិបាកក្នុងការកែប៉ុន្តែវាថាមិនអត់កែបានទេក៏យើងយកទឹកមកដកប៉ុន្តែក៏វាឃើញស្នាមវាអាចលហែកចឹងទៅអញ្ចឹងលោកគ្រូកាត់ឡើងនឹងមួយគឺនេះយើងពេលដែលយើងដាក់មកយើងឃើញសមោលោកគ្រូសុំបញ្ជាក់ឡើងនេះដែរឃើញសមោ1 2 3ហើយនេះណាយើងឃើញសមោ3អញ្ចឹងចាំដល់វគ្គលម្អិតលោកគ្រូនឹងបង្ហាញ detail ជាងហ្នឹងឥឡូវលោកគ្រូគ្រាន់ដាក់អានេះសិនបែងចែកវាដាច់សិនចឹងយើងដាក់ខៀវបូកក្រហមបើវាមានតែខៀវសុទ្ធវាឃើញវាដាច់តុងអញ្ចឹងយើងចូលក្រហមបន្តិចមកណាហើយឡើយហ្នឹងយើងអាចថែមតុងដែលស្រាលបន្តិចមានន័យថាពណ៌នេះនេះវាសមោហ្នឹងវាមិនដាច់ទេយើងដាក់ឲ្យស្រាលបន្តិចមកអញ្ចឹងវាបដិញវានេះបដិញបែបចេះនេះអញ្ចឹងឡើយនេះយើងអាចធ្វើជក់តូចយើងអាច control លើពណ៌របស់យើងបាននេះយើងដាក់បន្តិចមកនេះសមោដែរគេនេះយើងអាចធ្វើសមោអញ្ចឹងយើងលម្អិតបែបអញ្ចឹងដល់ពេលនេះមកលម្អិតរបស់យើងវិញយើងចាប់ដើមលម្អិតទៅលើលម្អិតរបស់យើងវិញពណ៌ធ្ងន់ទី1ដាក់ឲ្យពណ៌រៀងជាតិក្រហមបញ្ចូលបន្តិចមកតមកទៀតយើងយកពណ៌អូកបញ្ចូលបន្តិចទៀតលាបលែងតុងនេះមកអានឹងវាមាន3តុងដូចគ្នាណាតមកយើងអាចយកក្រហមបូកជាមួយនឹងពណ៌នេះរបស់យើងពណ៌អូកហើយយើងលាបទាំងអស់មកចឹងវាខ្វះអក្សរខាងក្រោមនេះអក្សរហើយយើងយកពណ៌ដាច់អក្សរកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរចឹងដូចលោកគ្រូបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងគឺជំហានទី2គឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការរំលេចឲ្យចេញជារូបរាងបងប្អូនចង់លក្ខណៈលម្អិតឲ្យវាដូចបងធ្វើវាបន្តិចម្ដងនៅក្នុងជំហានទី2มันអាចបងអូនចាប់ដើមពីជំហានទី1ទេចំណុចហ្នឹងដែរលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ដែរក្នុងការប្រើពណ៌គឺអ្វីដែលជាផលពិបាកបំផុតសម្រាប់យើងដាក់ពណ៌ជំហានដំបូងដោយលោកគ្រូកាលនៅរៀនអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេគឺលោកគ្រូពិបាកបំផុតគឺជំហានទី2មានន័យថាពេលដែលបងអូនដើរបាត់ជំហានធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងវង្វេងថាយើងគួរតែដាក់ពណ៌ណាមុនដាក់ពណ៌ណាក្រោយទេអញ្ចឹងយើងបាក់ control ទៅលើការប្រើជក់ការប្រើពណ៌ការប្រើទឹក
này lấy từ lứa cái đạp vào dư nó gì pho bị miền đa pho bị ba môi sầm đạp dư nè cú đạp pho chấm hiên tầm bồn mà tái một ôn dul bị cá đạp pho chấm hiên tầm bồn từ tam step từ tam chấm hiên mũi phơi ôn nó dul ra ô cái này ní mình ai ngôn này chẳng cầm láng bên đây xa nhưng ai thêm tông tịnh máu bán đôi thì họ đang lại đi cho lại ní là cụ thêm to mà chua tiết mình ta bị khơi cả lẽ ai chứ là cụ mình thêm cái lại nhầm nó như khơi mình đây tha cái lại ní là cụ thêm mà chua tiết nè chẳng mà chuột ní là khu nâng ta vía mơ po là khu sấn còn ao bia lăng bê tế nè chính là khu ô lại nè ô mà trong nè p đó nè ô là khu ô cho bài cho nó nè khơi bia khơi cái lẹ nè bia khơi cái lẹ nè nè cái lẽ môi nè đầy dương khơi so nè té bây giờ mình ai tao nè ai tục với so cho bài mình chẳng nghe chậm dương lùm ớt đi theo với mà chuột trong khồi ở đang bẹ trong khồi chẳng là khổ đạo đang bán mời dân cạn này ta nên dương tư tông tiết dương ai mình tham cầm rất po và dương tiết tiết máu cả bán tham tông đi tiết máu chứ là po óm nó không po óm đôi tụi mày riêng đồng ớt đá về khóc này thì tông po có ớt khóc này đá nghĩa là chỉ ca sẽ có tông po đây là cùng chuyện chứ cứ như sẽ có ta cả lại nãy đây ngôn này mình đã cầm lăng biết nơi không chừng đôi này về ngôn á cầm lăng này chấn anh ấy về sẽ những ai tục với cho cả bàn đây tầm mà tiết mà dương po năng chả những ai liệp po nó mà đặt được hàng po và dương đi hàng lớn đi cả bàn đây bị sưng nguồn hài cho những đạm một chỗ tiết tới mình tha chấm nói tụ ai bao dương cứ om mà anh ấy bị chia tua rong thế tu này tì biết sầm rập rùm lệch tụ ai ta bảo viện mình là anh nó có viện mình om đôi khi đây ta còn là phim sát kim mớ om môn này chẳng lại ní là cụ bỏ ní viện miến ta dân châu đá tại sao ở trong miền này châu nó dân châu đôi khi nốt đằng mùi máu lại cổm ní có việc từ châu đôi khi đây ok chẳng bây đại dương ban từ lơ chùm nói trong mùi hái những ai cặp đạch lời chùm nói mùi nì chẳng là cô đang chấp đam đi theo này chẳng không ní là cô đang ai đã sở mò nên mùi tiết là bấy dương và chóc không chùm hiên tì pì ok chẳng là cô đang bài chọc anh ấy chùm hiên tì pí từ ba bài chọc chứ là cô đang phơi chùm hiên tì bấy bài chọc không ca đại phạt po om mọi là cừu ở con đặc nế dòng dân chụp nế nơi không chùm hiên tì bấy anh ấy có dân đã tay của mọi vì sleepy trở lại này dương ai thay bán nhé dương thái mà khơi quay đại bằng hái đi là cùng chế như miền nè phừ ní miền là ngất hay miền nắng miền phừ hay cái lại chừng này ní dương ai bằng thay đá
យើងដាក់ពណ៌នេះមកឆ្នោតខាងក្រោមនេះធ្ងន់ហើយឡើយនេះក៏វាស្ទើរតង់ធ្ងន់ដែរលោកគ្រូផ្ដាច់ឡើយនេះមួយទៀតអូខេចឹងលោកគ្រូនឹងដាក់កន្លែងនេះមួយទៀតឲ្យវាធ្ងន់ដូចគ្នានេះកន្លែងនេះវាខ្មៅវាមានឆ្នោតមួយអាងឹតតមកទៀតកន្លែងនេះលោកគ្រូដាក់ពណ៌ស្រាលមានតែដាក់ទឹកជាងច្រើនជាងអូដូចយើងយកកម្ដៅ HB យើងមកធ្វើចឹង 2B យើងមកធ្វើយើងលាបលើវាមកយើងដូចគ្នាដែរយើងលាបលើវាមកចឹងនេះយើងអាចខាងលើនេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងដាក់យើងលម្អិតធ្វើឲ្យឃើញមាត់របស់វាចឹងនេះយើងអាចបញ្ចូលពណ៌ធ្ងន់ឡើងនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យវាឃើញឲ្យផុសមកអូខេអញ្ចឹងចំណុចដែលលោកគ្រូលម្អិតលោកគ្រូបានលម្អិតហើយអញ្ចឹងកន្លែងមួយនៅក្នុងចំណុចមួយនេះយើងអត់តន់ច្បាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូថែមនេះឲ្យធ្ងន់កុំឲ្យវាសចឹងនេះកុំឲ្យវាសដែរឲ្យយើងលាបវាបាត់ទៅវានៅក្នុងបាំងនៅក្នុងចំណុចមួយនេះចំណុចដែលយើងផ្ដាច់អក្សរគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកគូមានន័យថាយើង detail លម្អិតកន្លែងណាដែលយើងមើលទៅវាមិនទាន់បានល្អបងប្អូនអាចបន្ថែមកម្លាំងតិចម្ដងទៅនេះយើងអាចថែមបៃតងមួយទៀតដាច់ជាងហ្នឹងលោកគ្រូដាក់បៃតងចូលហ្មងបៃតងចាស់គ្រូអត់លាអីទាំងអស់គ្រូដាក់ចូលទៅអញ្ចឹងវាដាច់ពិតហើយដូចគ្នាដែរដាក់ទៅដាច់អូខេអញ្ចឹងយើងមើលផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើងស្ទើរអក្សរយើងថែមអក្សរតិចមកអញ្ចឹងជក់លោកគ្រូនឹងជាប់បៃតងលោកគ្រូចាប់ដើមយកបៃតងមកដាក់ត្មងជាមួយនឹងពណ៌ខៀវមានន័យយើងផ្ដាច់វានេះយើងផ្ដាច់តិចមកវាជំនួយពណ៌ខ្មៅហើយឃើញទេអានេះដូចគ្នាដែរយើងកាត់វាតិចដូចគ្នាចឹងនេះលោកគ្រូនឹងផ្ដាច់កន្លែងណាដែលយើងស្ទើរអីយើងដាក់មកដែលនេះវាងឹតយើងដាក់វាងឹតតិចមកដាក់ងឹតដែរដាក់ងឹតដូចគ្នាដាក់ងឹតដូចគ្នាចឹងលោកគ្រូបានប៉ុណ្្នឹងហើយគឺលោកគ្រូចាប់ដាក់ខាងនេះហើយគេលោកគ្រូដាក់ស្រមោលមានន័យថាយើងដាក់ស្រមោលនៅលើនេះតិចដើម្បីឲ្យវាដឹងថាវាជះមកលើធម្មតា color វាខាងលើពណ៌អីខាងក្រោមក៏វាពណ៌នឹងដូចគ្នាដែរគេចឹងដោយសារតែពេលវេលាយើងអត់អំណោយផលណាដោយសារតែពេលវេលាយើងអត់អំណោយផលទៅលើការលម្អិតចឹងលោកគ្រូបានលម្អិតតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងលោកគ្រូសូមសរុបសេចក្តីមកវិញមានន័យថាក្នុងពណ៌ទឹកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅលើតុងមានន័យតុងទី1តុងទី2និងតុងទី3ហើយបងប្អូនបែងចែកទៅលើកលៈវាឲ្យហើយតើកន្លែងណាងងឹតកន្លែងណាភ្លឺបែងចែកឲ្យហើយដាច់បន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវការដើរតាមជំហាននៅការដើររបស់យើងតើយើងដើរជំហានតើយើងប្រើទៅលើការប្រើទឹកប្រើពណ៌បែបណាទៅលើជំហានរបស់យើង
rồi tọt mà tiết ôn mơ mình tha thầm đá po tắc vì miền tông bài che vì miền plư vì miền ở ngật chẳng ở vai đại dương là cụ trong bằng hai ôn cứ trong bằng hai từ lơ ca Scott cầm lăng mình Scott cầm lăng từ lơ ca pra po mình Scott cầm lăng từ lơ ca po mùi na chỉ po tí muối mùi na chỉ po tí pi hay pi đập ôn mơ khơi bay chai tông và lửa hái pi đập ôn mơ bay chai tông và lửa hái bọn ai bằng tham cầm lăng từng ó đấy bằng tham cầm lăng từng ó mình ta vì miền sầm máu ok vì miền và lửa ok hay vì miền cục từng ó hái chẳng những ai bằng chọc càng ngày năng bàn hay cái là tất bọn mày bay tìm ti ở việt smooth tế ở vì miền khơi tông bài chẳng có ọt chỉ bành hai đá bàn tay thì mấy ở vì miền tông bẩn lư miền thao bị miền cái lẹ này tí muối bị miền ở ngất bị miền bẩn lư hay bị miền ở ngất bị miền lư tập ban năng bàn hay chẳng ở côn ở kia để bàn tu sửa ná hay năng video bảo lực cừu thằng tham ta dương chụp kia là không mê riêng cao nè chụp vào đó này sau khi là ở kia ở côn tràn